sinzi ko ari ibintu noba numvise ariko ahihera narose mbona ndiko ndimba ikinogo cyo muri cyo ndiko ndacimba ahantu ndimba ico kinogo nahantu mwari mwubatse inzu nshasha ni muri ikinogo ahantu mwari mwubatse inzu nshasha yabona ndagenda ngarutse sanga hamwe nimba ikinogo ba Papa Neda na ba Noeli hakuntu bubatse ndaraba kuntu bacubatse ku kinogo bacubatse neza nk'ivyo nashaka nyene ni yari project ndabona bamaze kubaka muga ndavye kuntu bubatse bona bihenze bona hari ahantu hasigaye hagiye utuntu kutwana nyine umenga nidukomeye mu mutwe ndavuga none ko ahubatse uku raba abana bakubonona ibi bintu bakorokeyeyo aha bari kubaka neza ntage no majayo babana bose ndabakurayo cyangwa mpagazeho kuri ca kinogo mugana yanzu ndabona ko igeze yuzuye bo hanyuma nicaye aho hantu mpagaze aho hantu hanyuma nambwira ati muhira kwani tari abashitsi kandi abashitsi bava baza no ngaha anye kwinjira inonzu cyangwa mangaho rero nitegura mbona ndiko ndakubura ati baje gusanga ngaha anye hasa neza bo haciye umwanya nyuma ngo abashitsi baraje bamaze kuza mbona naba sacerdoti abasenyeri abatamba mbona ni etage ndende cyane mbona ko baduga muri ama etage bako baduga abantu bose bari abantu benshi mugaba ari imbere harimo abasacerdoti na batambira amana baririmbyi bo abantu bwo batandukanye bo mu isengero mbona bariko baduga muri etage nguma ndabaraba mu etage baduga bamwe bazunguruka etage nzakomera Kristo ni muzima ego yarabati myanya nguma ndyoherwa nguma ndabaraba bo maze kubaraba niho mu nyuma ya bose niho namwe mata mushika maze gushika namwe muri injira naje nikangura mani video mu izina rya Yesu Kristo iyo no kuyibibira no kuragira ubwacu kundi cy'umujya gukora mu bitaro nakuvuga ubundi nkaho kubona yahereye kuri wewe ubona ari inzu shasha twubatse n'ubundi buryo tugiye guhetsagirirwamo ni yindi shusho kandi Imana ibyo muzageze Kristo tumaze imisi wa Kristo babirota wa profete ese ndi mu protest mugabaza bakabivukisha bakavuga ngo ngani wa Mana jewe nemera icyo uvuze kandi yego nzokigeraho kandi no kuri Imana ibikora mu izina rya Yesu Kristo hanyuma kubona rero wewe ariko wimba ikinogo umva ko cyari cyo kubakwa mu bundi buryo rero ari ucu usanga aba bantu baza ngaha kugicanira dufate nk'inshuti zo gucanira ukorera banga Fabrice nawe dufite inshuti zo gucanira babyubatse ukuntu bashaka mugabo ukuntu babyubatse ko utwo twana twari wabona ko hari kundi kuntu bari guhinyanyura babyo no kuvuga ufise umuhamagaro ubundi kinogo imisi yose igihugwanye ikinogo nico guhisha ikintu runaka arigihe kiba cyo kuja mu micafu ninukira abantu mu mapipardi sibyo arigihe iba ari twaretse ikinogo imisi yose kigira insiguro y'uguhisha ibintu runaka naho kera barimba ikinogo kugira bataremwe inzoga bataremwe ibitoki ni kubisha amabazo bishure byamereze neza sibyo naco ikinogo imisi yose ivyo insiguro guhisha ikintu runaka kubona ari wowe wacimbye uko nahari habaje kucubaka bakacubaka nkuko bashaka mukabona umenga hari hagahaza ukundi kuntu bari guhinyanyura kuko hari utwana umenga tugwaye mu bututi uko turaconona sibyo nikimenyetso cyuko bimwe mu byo wahamagariwe harimo guhesha umubiri igicanye amina bimwe mu bizotuma mu bituma Imana iguha ubwenge mu bituma Imana iguha imbaraga harimo umeshe mu cyo kuri gicanira kandi nturi wenyene urunganiwe mugabo muhamagara uri muri wewe urenze uwabandi kugira ngo ushobore guhesha ishema iki gicanira kuko ngo waciye wumva ngo mfise abashitsi urayibwirwa na message
kandi bavuga ko abashitsi bazakoza kuruza utora umukunzi urakubura ari umungu yitwa Irakoze Frere yahoze ngaho bicanira bazagenesha bijya kuvuga ko mbere zinaramutse nawe ushoka kumuzi Frere wari Dubai. Frere rero tugira umunsi mukuru wa Pentecote yanditse message yakunze ku mutima aravuga ngo jende umwana wo kubicanira ngo ku buryo bw'uko ari je nari gukubura mpoza amasahani abashitsi baririyeko ngo ariko kuko ndi kure ndungitse yisome aya mafaranga kugira ngo aze kuriha umukozi nico gituma abantu bose bagize ico bakoze ku Pentecote nabaye amafaranga naye bari bapatanye ya bose urumva nabagaburira yandi mugabo ni Frere yabinteye yavuze ngo ndungitse amafaranga kugira ngo uje gukora igikorwa nari gukora aronka gaye nta muntu numwe yakoze igikorwa kandi nayo bari bapatanye oya bari baje mu bwitange kandi mu gatatu siko nabigejeje bari baje mu bwitange navuga mu 10,000 ibyo mbisi ni kuvuga rero hari abantu rero ingufu za mwete wabo ari abana bo ngaho bicana tani ico amahanga yoronka akora ngo batakaze inteko cyangwa kwemera abaherewe ngaho cyangwa bakoraga urimo kuba rero waciye wibwiza ugatora umukubuzo ugakubura urumva ko ari kwaguhisha nyene no guti ntibasanga umwanda ko cone ko badogagira muri etage n'ikimenyetso cy'uko utapfunya amaboko no kuba ni ndoto wayirose umunsi mu kukavanga ugiye kwitegurira ubugeni nimuko Imana yakubwira ati burya wimuke umubiri mugabo umutima ndi wibukwago tekerezo byawe bikorwa byawe umwete wawe uhitwararika uhagume kuko hari ico Imana yasize muri watakina zo atabona zo bikora bizoriko izo itaje rero ni ukwemerwa kuko n'abasacerdote batambira Imana nimuko Imana yavuze ati ko biriko biraba wana nk'ibisebuzi biriko biraba aya matangazo yo ko baratanga ibibiki nk'ubari umuntu aca avuga hariho n'umuntu ari muri Amerika nico cyatumye ndayandika iyo message ndayirungika muri groupe y'abagorekeza umugeni wa Kristo yanditse ngo nuko ari karamena banga je nta mabanga ya Kristo ndiko ndamena ahubwo ndayabomba ati jewe ndiko mishuru kuri kwa Bibiliya kumvwe no mu mizirima kumvwe no mu protesta kumvwe ni je nakende kimwe cyagaze kuri Kristo Katolika ndiko ndakorako kuko ndi umwana wa Ecclesia kandi nzorinda mpfa ndimo no mwijuru Imana nihamagaza amadini nkuko bahamagaza imidugudu nkuko bahamagaza imitumba n'amakomini ndimwe no Katolika kuko ibintu byose biranga umuntu atari mu Katolika jibati mu simufisi rangwe zeko nabugwa mutso mwerana aho rero ni nkuko Imana yo baguhaye indoto kwere bisebuzi biriko biraba kavuga ati genda ubabwira ubayihumura uvuga uti burya hari ijambo ry'Imana naje Imana yaciye imbejo rihuye n'indoto yawe riri mu byahishe umutumwa Yohani 2 iravuga ndarihuje n'ibyo bintu kandi mpabwa uwanije budasanzwe iravuga ngo ngwandikira kandi mu marayika wa Ecclesia Simirine numugwaneza nahishimiwe n'Imana sibyo ngiri ryavuzwe n'uwa mbere akaba n'uwa nyuma wari yarapfuye none akaba ari muzima ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe ariko umutunzi umva nawe ari ibisebutse turashigikiye ko ubutunzi ni bugaragara sobwo tumaze gukora ngo bugaragare mugaturashigikiye ndazi kandi ukuntu abiyita abayuda batyoza Imana sibo ahubwo bagize ikoraniro rirongowe n'ishetani hari gihe nk'ubu ubona umuntu nk'ubu ariko aranoteza umuntu ariko ararungika bigenda kurubuka umuntu ariko aravuga rero nabaza ngo ni inama ya Ecclesia ubaza gusanga n'umuntu akomakomeye ahubwo n'injyajya yihishije muri Ecclesia mugabe kiratuma imitima yabeshi yungabanikirana n'ubutisobanukiwe n'ubutari umugiremeze n'ubutagize ibintu bene ibyo no kuvuga rero nkaho kubona ngo urumva ngo wocumenga nyene nk'ubu genda ati nk'ibintu byose nzubaka hadini nzubaka muganzo bakamawe nje kandi akomeye nzogira fondation kandi komeye pana mu Burundi gusa oya pana muri Afrika gusa oya continue apana continue tule continue kuko byaravuzwe kandi nawe ufise icyo yakora ngo abikoreho kandi sinzopfa nawe kuri generation benshi nibazapfa batabibona wumve ngo na president hari nazogenda atabibonye wumve ngo n'abakuru ba Ecclesia n'abakuru b'amadini bazogenda batabibonye mbivuze umenga ndi umuntu muto kandi mbivuze bukebuke mugako kari nacu ndimana ivuga maze ngo riyere ico
icyo ntegereje no kugira ko cyo yavuze ntusaba umutahe wabyo no kwizera kwanje kwemera kwanje sibyo niko rero none rero Imana irakoze ko yaduhishuriye iciye muri wowe ndayishimiye amen ukomere rero natwe turakomeye bisigaye ishitsi Imana icyo yavuze uvuga ko ari ikintu gitangaje igiye kubaka kizotangaza benshi mbihuje kandi n'ubundi buhanuzi bwari bwavuzwe bavuga ngo anitanga no Kristo mu Katolika ngo mbwa naho uzomukora mu Katolika ngo Katolika bene bo bazomurika kumva ko ari mu Protest ngo bazomurika ngo mugabe izorangira bagize inama bavuga ati ndi mu mureke akomeze kwitirwa Ecclesia Katolika zimataciye byavuzwe n'umuprofete wo ngaye Bujumbura kandi atanzi yego neko tamadini rukamo mubwirane oya nabwanzi abuze yavuze ngo uwo mugore yabonye ngo akavideo kandi avuga ngo uwo mugore ngo no mu Katolika bamutana muhiga ko atanguze itecaga girene aranavuga ngo uwo ngo wazomu prophetic kandi ko komeye cyane kandi azobaka ibintu bikomeye kandi Ecclesia izomwiruka ko ngo miziga bizorangira bagize inama bavuge ngo ni mu mureke akomeze kwika mu Kristo wo mu Katolika ko nta ufisi kiretse uwongerera ngapfa namwe no bapfuye ndo mu Katolika nabo kwanga ko ndanahezagirirwa no mu isengero no bapfuye ndo mu Katolika none iby'Imana nizabireka ngo bibi tutarayibona ivyo vyiza amina